Ja još uvek se nadam da bi moglo da dođe do dogovora i najboljeg scenarija za sve. Dakle, i za predsjednika Nikolića i za vladajuću koaliciju, a to podrazumeva, dakle, postizanje dogovora o tome da Vučić bude zajednički predsjednički kandidat vladajuće koalicije, s obzirom da bi se time obezbedio kontinuitet, puna politička stabilnost, koordinacija između vlade i predsjednika i s druge strane što realno Vučić jedini ima šanse da pobedi već u prvom izbornom krugu. Drugi izborni krug je jako rizičan za bilo kog kandidata vladajuće koalicije, s obzirom da će se sve stranke opozicije ujediniti oko podrške kandidatu koji u drugi krug uđe, a to je onda već neizvesnost za bilo kog kandidata koga predloži vladajuća koalicija. Verujem prema tome da taj dogovor može da se postigne. U protivnom, ukoliko se to ne dogodi, mi ćemo sasvim sigurno dati punu podršku i doprinos u samoj kampanji za kandidaturu Aleksandra Vučića, jer verujemo da on može da pobedi na tim izborima.